Prije svega složio se s kolegom Begovićem da je utakmica da nije bila na visokom nivou, nije nam ni vrijeme nešto dozvolilo, a moju ekipu isto tako teret koji je nosio sa sobom, znači ova 3 poraza koje imali za sve u prva 3 kola. Kao što je rekao, ovo ja sam danas najavio da nećemo umirati u ljepoti današnje utakmice. Želili smo toliko tu pobjedu, pa makar i radna bila, kao što je se stvarilo, znači u želji smo ostvariti taj pogodak i mislim na kraju da smo izašli jer ekipa Olimpika isto tako nije stvorila nekih prilika, igra je bila između 2 asistenca, nije se puno odvijalo prema golu, tako da je bila čvrsta. Moram opet da kažem da smo morali zatvoriti igru jer je Olimpik pokazao zadnje kolo protiv Zrinskog da su u kontri napadima dali Zrinskom 4 pogotka koji je nas nadigrao ovdje, koji je nama dao 3, tako da smo imali malo i straha od Olimpika, zasluženo strah koji su oni dokazali, znači u nedeljnom utakmici protiv Zrinskog. Hvala vam, čuli ste gospodine Beganović, imate pitanje? Osim mirzinog kašlja? Nema.